Салом алейкум бардор. 10 телефони гизала гирифтагим. Айфони гизала. Ин айфон 14 Pro Max, айфон 14 Pro Max, телефон састаниш пачка мақсад. Зарядаш зуд мебарад. Кадомтон бардор алиш мекунин. Алишида кадом шаҳри Душанбе, шаҳри Вада, шаҳри Клуб замезан. Алишида бардор қирған мин магазин яка исмон мин. Оз айфони гизала овардаги. Неш айфон 14 Pro Max, айфон 14 Pro Max. Нархиш 1500 сом айфон 14 Pro Max. Вообще хич намекунин дем сотай зуд шайна. Телефон састаниш пачка ин айфон 14 Pro Max 1500 сом ин айфон 15 овардагим бу пачка ина айфон 15 пачка овардагим. Кадом хона дори Realme дори Tecno дори чӣ хеле дахонатон телефоне беу дорем ки истифода бурдаги масалан талав шикастаги биёрин ма қабул мекунем болоиш тумтен телефоне пачка то метон мадорин ама ҳама тамошо кунед. Ин айфон XR корпуси 15 да ин хел дорем бу ин айфон XR корпуси 15 телефон навай нархиш 3000 сом iPhone XR корпуси 15 ина бу 14 Pro Max дорем ина бу ина 14 Pro Max дигем сор дорем ина 1500 сом барои войма ина пай шабнам ти камера ки на пай шабнам айша Душанбе ина телефонча гизала вообще хич намекунем наби я чхоли 40 сом да вообще зури бода ина лайкора бзанем видеои нав мекунем шумо намяй бардори TikTok чифтанем дар YouTube канал дорем YouTube да канали хидмай телефон тиҷе барфои точки бзанеш ва камера ки уна бо iPhone 11 дорем на iPhone 11 дорем 2800 сом на iPhone XR дорем бо iPhone 13 Pro Max дорем ина на iPhone 13 Pro Max гизала 1400 сом ина на бардори TikTok YouTube да канали хидмай дар YouTube барфои точки телефон тиҷе бзанем бардоро дар YouTube барфои точки телефон ҷо YouTube дам канали хидмай ина бардоро марҳамат тамошо кунед. На iPhone 7 Plus дорем бо ина iPhone 7 дорем ина бардоро лайк розани видеои нав мекунам ва шумо намея дар панел бошед.